पाउसेदा युम उइबपर उइबपाउ खरा अपडेट तौजरी सिटी मनुंग की लंबी याउना इम्फाल गा समनरिबा लंबी सिंग नालहलगने स्पोर्ट्स अमसुंग यूथ की पॉलिसी सेमदोगलगनी गोविंदास स्टेट असिदा बीजेपी की अनिसुपर टाउन की गवर्नमेंट अमा सेमखिबगा लोइना ngasi चीफ मिनिस्टर एनबेरेन अमसुंग वर्क्स अमसुंग यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्टर इन चार्ज पैना हाबख्रबा कोंथौजम गोविंदास पुना फमिनादुना स्टेट असिगे हाउसिंग लेरिबा लंबी थोंगी मतंग अमदि स्पोर्ट्स अमदि यूथ की पॉलिसी सिंगी मतंग कुमना खनाखरे ngasi ayuk चीफ मिनिस्टर एनबेरेन अमसुंग वर्क्स मिनिस्टर कोंथौजम गोविंदास अनि चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी तो उनदुना वरी सानाके मदुगी मतुंगदा पाउचे असिग अखनना उनबा अमदा गोविंदास ता हाई स्टेट असिगी लाइफलाइन ओइना लेरिबा नेशनल हाईवे अनि अस्टन नेजर की ओइबा खुदोंथिबा चिंगनिंग खाइबा लैंडस्लाइड नत्रगना थोंगना चिंगबा यारक्तबा मतमदा मदुबा खुदकता सेंदननबगी मैन पावर मशीनरी इक्विपमेंट पुरबक थौरांग तौदुन लेनबा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NISIDCL दा खरनग्रे हिरामसिगी मतंग द स्टेट असिगी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की सब इंजीनियर का NISIDCL के ऑफिशियल सिंह उनादुना वरी सानारे हाउसिंग नेशनल हाईवे द ऑर्गेनाइजेशन अमना बन तौदुना लेबाक असिगी बन तौदु लेरिबा असिगी अल्टरनेटिव लंबी ओइना इम्फाल जिरी लंबी द गाड़ी चनबगी थबक तौरे मरमदुना आरिबा लंबी असि यामना मरुइबा अम ओइना लौपगा लोइना लंबी द हेक खुदोंथिबा थोक्तुना चटपा यारक्तबा मतमदा खुदकता चंगसिनदु लंबी सेमनबगी थौरांग अदु तौनब स्टेट गवर्नमेंट की मकैदगी खंगन बने वांगबगी पाहुम पीरदुना मिनिस्टर के गोविंदास ना हाई इम्फाल सिटी मनुंगे लंबी याउना सिटी असिगा समनरिबा लंबी अयम सेमजिंदुना लु नाना थमलगने मसे चीफ मिनिस्टर एनबीरेन अनोबा गवर्नमेंट असिगा निमित चामनी के प्रोग्राम दा याउरे हैन लाउथोपा लेख्रे मरमदुना लाक्लेपा निमित चामनी के मनुंगदा सिटी मनुंगे लंबी सिंग याउना सिटी असिगा समनबा लंबी सिंग लु थाना सेमजिलगने अतोपा पाउ अमदना सेंट्रल ट्रेड यूनियन की भारत बनना बैंकिंग सर्विस चाउना अकाइबा पीग्रे सेंट्रल ट्रेड यूनियन इंडिया लेंगा की थाउसल सिंपो यानिंगतबा फोंगतोक्तुना सेव द पीपल एंड सेव द नेशन हाइबा स्लोगन का लोइना नमित निनि सथगदबा ngasiदगी हौकिबा भारत बनना मियामगी पंचीद चाउना अकाइबा थोगनग्रे बैंक BSNL LIC पोस्ट ऑफिस की यूनियन सिंगदसु बनना सिद सौगतखिबना मरम ओरगा ऑफिशियल ओइना थबक अमदा पांगथोगिद्रे मणिपुरदसु सेंट्रल ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी अमोरिबा ट्रेड यूनियन मणिपुरदसु साउगुतुना वनगी खोंजंग संगसनगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल AITUC मणिपुर लेखा के अकाउंटेंट जनरल एजिनसु साउगुतुना खोंजंग संगसनगे बैंक BSNL LIC पोस्ट ऑफिस नसिंगबा ऑफिस सिंग मामादा जानिंगदबा खोंजंग संगसिनबा लोइना मिफम सु पांगथोकनखि स्टेट लेखा के ऑफिशियल सिंगदसु ऑफिस कानरपगी चांग हंथके फेडरेशन ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नसु खोंजंग असि सावत की स्कीम वर्कर्स वरिबा आशा आंगनवाड़ी मिड डे मील वर्कर्स नसु बन असिबो सावत की कंबाइन फोर्स न मी अनी फारे पुलिस मणिपुर पुलिस कमांडो अमसुंग असम राइफल्स के अपन टीम नंगसी तोगन तोगन प मफम दगे आइना थिंग्रबा लालौलुप RPF PLA की नुफा अनी फारे हाइरे पुलिस दगी फंगबा पाउना हाई फारबसिंग अदुदी लालौलुप असिगे लेफ्टिनेंट पेबम इफमसा एलाइस अवनबा सही कुंट्रागा तरेट अपोपगी मिंग कुला सुसानपुर जाइफा कुल अमसु सेकंड लेफ्टिनेंट वांगखेप नाउसा एलाइस आसो अपोपगी मिंग खोमदोन ओखोंसंग ममंग लेखाइने ngasi nabi chungba matung pung taragani thoi makharom tabada Imphal East District Police Commando amasung taraga taruk suba Assam Rifles ki apun batim amana kongpa usekon kunau area da asad hawuk sing check tawada RPF PLA ki Lieutenant Pepam Ibomsa Allies agonba asi phage bani aire Amaromda SP Special Commando KD Singip yang makada Special Commando Unit ki Officer in Charge Subedar LVVek Nandana Uchingba Taraga Daruk Suba Assam Rifles Masi Police Station ki Parson Amasung Technofol Commando ki Apun Batim Amana Ringpang Kuldasa Tagiba Tiba Humba Amada RPF PLA ki Second Lieutenant Wangkem Nausa Elias Asogasi Phaki Bani Aire Parabasing ki Matata Mari Linaba Police Station the Kesam Balokotuna Makatava Wang Pung ki Tabak Sathari Aire Petrol ki Mamal Paisa Kuntra Hengale Ngasi Petrol ki Mamal later Amada Paisa Kuntra Aduga Dieselna पैसा कुंठा मंगा की चांगता हेंकले स्टेट फॉर रिटेलर्स की प्राइस नोटिफिकेशन की मतुंगी न दिल्ली पेट्रोल लीटर अमदलुपा परफुद्रा मापन पैसा निफुगा मथोय पीरे मसी ममांग की नुमित दी लीटर लुपा परफुद्रा मापन पैसा तरागा मथोय पीरमबनी अदुगा डीजल न लीटर अमदलुपा मरफुद्रा पैसा निफुगा निथोय दगी मरफुद्रा पैसा उम्बुद्रा ट्रेड जाउग्रे लाइफा गसिद थाव की मबल लेफ्टन हेंगलगली अमदी लोकल टैक्सेशन की मतुंगी न स्टेट अमक स्टेट
amaga mamal asi manadre masina matam sangna leprapa matungta March 22 dagi red revision aropodagi tarulak subane ahanbada awalakpada matamdadi leader amada paisa marfugi sangda hengalambani masi Englishing ani tara ka taret ki jun thadagi hawdoke banamit khudingi mamal hengat pa hawrokiwa aduragi yamda wangna satharakwa mane opposition party na thawgi mamal hengat paki matangda khanana bu wafam pukhalakpadagi Rajya Sabha ki mifam pung amarom jaithokre Rajya Sabha ngasi UK session da opposition party na lebak sin bathuna hengalakliwa thawgi mamal amadi trade union na lebak sin bathuna Kauriva strike ki maram ta khanana bu wafam pukhalakpadagi sarakna bathokduna Rajya Sabha ki mifam ado Pungamarom azum tauki aire. Sarang nabat hau dokadu laksin ba ngam dabadagi chairman M Benkia naituna Rajya Sabha gi mipamadu nongthil. Pawa jaitok baga loinana opposition ki MP singna hiram ani da pukhalakli bo form sing dismiss dauke. Makhatana namit jung bamatung pung ani da amukana mifam pambauge. Mifam mek hau baga opposition party na listed before sing table da thamlaki maduda Mr. Naituna fongdo ki beda man opposition leader singi members in da thamlak bo form sing. Petroleum product maman hengat fagi wathok trade union na lebak sin bathungna kauriba strike abasong Rajasthan da dalit sing kimok da sathaba mute minute sing paper sing patang dani notice asim phung phana mahna khanare matung tabada wathok sing aduda admit tawtana ba mahna warep lawre aina law thoke tanja du da sabagi opposition member sing Mr. Naidu na makhoi ki proceeding sing suspend tawda no nongtel phung taragani thoi tap fawa Rajya Sabha ki mi of Arjun tawkiwa ado akan bamong ti chanik deba phongdok pa loina na baduna baram oiduna opposition ki maike de zero award notice bukan na bage madam phagan ki di ana maral sege makha tarak pa atop pau amatana Telangana gi accident damanga sire amasokle Telangana gi Kamareddy district ta ngasi car amag state road transport corporation ki bus amaga thongkaina bada imuk magi mari yauna mi mangha sikre amaso angang amana sokle hana police na phongdokre police official amana phongdorok phambatu ki na thawdogadu ngasi pong mapan makharum tabada Kamareddy district ki masar ready area da thoki bane bhanghai ki state road transport corporation ki bus amaga thongkaina ba adu da car adu da tonglukpa miyoi banga kulakta sibagal hunina angang amana sokhe Laikidrebasing adu gi manung da napi ani amasung angang ama yauri aina phongdoklatna bhanghai ki soklaba angang adu hospital amada pukatkre thawdogadu ki matang da police na case ama lokhatpaga loina na tigatpagi dabak sathari aina su official aduna phongdorakle atopa editorial gi kalam madana Koi mahum da chaina thinba oina thokani Manipur laga Manipur gi ngangkhoi charukta police outpost ama hangdokliba aziba Nagaland gi ngangkhoi charukta kundariba Angambi community organization amoreba Southern Angambi public organization chef kona makhoi lamgi sarukni aidun aranba wakalul amada hangliba outpost ase lawthokadabani national highway 39 gi charukta bancha thari masita singna harabadi khoi mahum da chaina thinbani aida lawe Banasi ki mayukta counter ban sata bhaure Manipur da leriba civil society sing saure Mahiroi lup sing su saure masit nagalit lenga nakang kham thoge Manipur ki ngangkhoi ki lam amata mangba yaroi aibasi Manipuri singit lengraba firemne Sefona aranba wakan amana sathariba ban ki khongchang andokna raba makoida ngangkhoi ki saruk mayek sing na khangan ba ama tangai fate Satharakliba ban asina maram oidana Manipur ki tampaki lamda pojagi mamalso nongmanini asida wangkhalagle Sujanom jaraga nombagi jara tanjaba mioi kada banasina awasa tengki apire Manipur lenga ki meke de Nagaland lenga ta ningthina lamsi nakhoi gi nati haiba ama khangan basangi Manipur gi lamma set ama fu bamang ba yadi habasi Manipur miyam gi amata ngaraba wakalone lamgi wahau gi matang da thokiba jun taragani pan amuk thorak nanaba Nagaland lenga na singano Sefona sangchiliba bange khongjang ningthina wari chanara lochana ba hona ban chungani Haujuga riba phiba masi khoi mahum da chaina thinbane khoi Mayam paithoraktuna thoganing da bathawdo wathok kya dagi kadanaba Manipur linga na su khona bagi tangai fadaba lai aininge Nagalamarhum da megi lam loge yatraga national highway da economic blockade to vibasi yamna sakotaba sajane M.Tombi megi lam loge yatraga national highway da economic blockade to vibasi yamna sakotaba sajane Southern Angami public organization chefona housing satriba blockade asi Manipur miyamna jati haiba madi kanganse Manipur lengakta indhok tuna thambagi mhot Manipur miyang punda thengna minasi aina Sivasena Manipur ge President M.Tombi na phongdokre mana makhatan hai national highway abasi state amadagi property nate national highway sing satpagi right bharaki praja punabaki haklai masda migi lam pihutuna Manipur praja miyam ki chakhau lambi thatat kani haiduna Sefona changchalakliba khongjang asidi sagi sajani haikre aroi bida content sing asigi maroi pau khara asi pau damjariba
Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biriba punamak pathagasari. Channel asina tomta kanarabadi subscribe tobi dirwasana subscribe tobi romoloinana. Like and share tobi sukawi kana punamak po amakana thagasari.